Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Биздин каналыбыздын көрөрмандары. Карайдан япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 2020-жылдын 19 январы бүгүн. Бүгүн 19 январы, вторник, Бишкек. Toyota Wish жылы 2003, 1.8, 190 пробег, $6000, 0705, 12, 82, 72. Сіздерге бака? Жоқ. YouTube қой. Тиги түштірбай. Тиги түштірбайды. Subaru Forester жылы 2002, 2 объем, автомат, без турбина, $6800, 0755, 104, 104. Forester жанынca otap buyakta. Жанынca bas otap. Honda Inspire жылы 2003, 3 объем, 195 пробег, $6500, 0507, 17, 77, 70. Toyota Winnom жылы 2003, 3 объем, $5900, 0707, 10, 09, 10, 558, 33, 48, 78. Honda Odyssey жылы 2003, объем 3, газ, бензин. Бағысын азыр есінен сұрап көріңіз. Номері 0706 19 82 00. Қанша екен екен бағасы? $5200. $5200. Toyota Passo жылы 2004, объем 1, автомат, 222 пробег, $3700, 773, 42, 17, 73. Assalamu alaikum. Қалайсыз бәке? Мен тартайын. Сіз түспесіз. Болыш қанша алады бәке? Болышы? Қаншаттың санасы $3400. $3400. Бір аламын дегендер болса бәке. Жақын күндеріч. Несін жасаш керек болады? Жасыла тұрған еш нәрсе. Только басын келіш керек. Басын кешкен бұндай марапиналар бар. Айда шейді. Атак. Бамперлерді? Бампер. Идеальный машина жоқ. Білесің ба? Ошында болышы $3400. Honda Inspire жылы 2003, 3 объем, $6500, 0740 00 01. Honda Step Wagon Spada Армениядан келіп тұр. Номері дағы Армения. Жылы 2005, 2.4 автомат. Родной краска. Камерасы бар, умный фара, $6950, 117 пробег. 2.4 4 номері. Toyota Aristo жылы 2001, 3 объем, $4800, 558, 60, 69, 06. Черный кожаный салон. Toyota Altezza жылы 2000, 2 объем, срочный дед. Коробкасы автомат, $3500. Honda Avensier жылы 2002, 3 объем, автомат, $3200, номері.
Toyota Mark X. Жылы 2005, 2.5 автомат. $7500. 0501 87 85 83. Идеальный состояниеда Mark X издегендер болса, базарға чыгыптыр. Правый руль Toyota Harrier. Жылы 2000, объем 3, автомат. $6000. Номері Toyota Aristo. Жылы 2003, 3 объем, автомат. $5700. Номері 0708 85 80 18. Honda Step Wagon RF2 жылы 99, 2 объем, автомат. $4800. 0705 05 72 89. Honda Fit жылы 2004, 1.3, $5200. 0509 55 88 95. Subaru Legacy B5 жылы 2004, 167 пробег, 2 объем, без турбина, без вложения, $5500. 0707 93 19 93. Honda Fit жылы 2003, 1.3, $4800. 235 пробег, номері Toyota Camry, правый руль. Жылы 2003, объем 2.4, 179 пробег, басы $6500. Номері Honda Odyssey жылы 2002, 2.3, автомат, газ, бензин, $5400. 0700 04 31 31. Honda Step Wagon Spada жылы 2004, 2 объем, 249 пробег, $8000. 0507 99 79 98. Honda Stream жылы 2001, объем 1.7, автомат, $4500. 550 47 87 01. Lexus 300 жылы 2004, объем 3, $8200. 0703 87 81 44. Черный кожаный салон. Honda Step Wagon RF3 жылы 2001, 2 объем, 8000 номері айтып кетелі. 0556 56 09. Бұл жерде басы біраз аралашып қалып тұр, жақсылап көріп айтып береміз. $6200 екен. Бұл жерде 2 номер бар. Үш 2 номерге чалып, степ бойынша сөйлесеңіздер болады.
Азыр 10 секундка убакыт бөлүп боло турган баасын сурап коелу. Салам алейкум. Болош канча экен? 6. Окончательно. 5-7 сурап жатат. 5-7 сурап атат дейт. Бермедиңиз 5-7. Сау. Honda Odyssey жылы 2023, автомат $3600. Номери Toyota Noah жылы 2005, $6800. 0702 91 55 71. Бұл Toyota Noah емес, Toyota Vox екен. Toyota Vox unасы. Honda істеп қойған Spana жылы 2003, 2.4, 263 пробег, 4 газ, бензин, $7600. Toyota Estima жылы 2003, 207 пробег, объем 3, автомат. Басы $6800. Номері 0508 99 99 42. YouTube'da reklama var. Toyota Winnom жылы 2002, 3 объем, 250 пробег, $6400. Номері Достар, биз бул чыгарышты аягына чыгарабыз. Видеолор жаккан болсо лайк баспаңыздар. Биз кийинки чыгарышты улантабыз.